Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Njani namhla of course takhela la wasuko Mr Post mna mhaka ta Facebook la hi nga ta hi kha hi n'wi linka vhele na vo GB the caterpillar mina o 4 and the fencing overall xikan'we na Benny Mayengani. Yeah, even then loko hi suka kwalani vhele yeah hi ta hi kha hi rhwala hi kokwani Chauke man hi kha hi linka na Gagash even then emakumu hi ta hi kha hi hetela hi Boy Sevens loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Dr Joe Sherimani. Yeah, so kosani of course ra ti 28 ta September ku na live GB the caterpillar mina of anga hi endla ni vona yi ri ku trending swinene, but before hi fika ka yona context leyi guys yeah, mga mixo vhele Benny Mayengani yena nga humesa sungula a humesa cover mga mixo ya malembe loko hi cheka kwalana naswona yi fike yi kuma 10,000 likes and stuff like that. And then Mr Post over na siku ntsena vhele a ku humesa cover ya yena loko hi fika hi cheka hi kuma ku se na 20,000 likes se la mhaka vhele yi nga koho kwalaho leyi endlaku ku this fans ti karhi ti celebrate swinene ni kha ni vona various and posts kha ku tliketeriwa ku endliwa screenshots swa those posts and stuff like that. So before hi analyze hi twini ku mena ufo kahle i rini la a ngo ku trendeni se ni vuyile nako ku twa na black as an intro. Okay, ni vuyile Maputo ku ri leswaku vanhu va ka hina ta mi byela swin'wanyani i competition leyi mi nga ku yi endleni ka social media between Benny na Mr Post. Vanhu va ka hina majority ya vanhu lava sapotaku Benny i gang i group nje na ku yo hotspotiwa yi swi koti ku chavela data seketeri va Benny a va stream na ku streama tinghoma sweswi ku na ti-picture leti nga ku fambeni ka social media kusuka ka page ya Post ne ka page ya Benny ku hi wihi loyi a nga rhanga hi ti-views, hi wihi loyi a nga rhanga hi ti-views, hi wihi loyi a nga rhanga hi ti-comment, hi wihi loyi a nga rhanga hi ti-likes between Benny na Mr Post. Vanhu va ka hina va vona vaseketeri va Benny vo tala swipulu Colombian swa khandziya mitsanda swigondo va tsutsuma va stream na ku streama vanhu yale i sign ya clear izina ve khandlele ku Mr Post already ile ku lideni Mr Post wa leader ya ka iTunes Mr Post ta va henhla vaseketeri va Mr Post va yime ku lunga va khome ti-data sweswi wona ri byela hina hi Benny phela Benny van'we hi vanhu a nge tsali nghoma ku tlula Mr Post Benny u yimbelela fefena swin'wana. So obvious point ya mina u follow ya disputeka so based on my leswi ni nga swi vona mina swi tikomba na ku defense ta Hosingo Mr Post va support vona on Facebook swi tikomba ku ri effect even na last year I remember even 2023 swi tshama sweswiya loko hi kha hi cheka swi tshamise sweswiya in terms of the cover va like swinene hala ku commentiwa, but loko se hi ya ka the real numbers online ever since 2023 2024 hi vona va kha va kumeka va biwini, you see. So so kona it's a fact Hosingo Mr Post i loko wina ka Facebook a xi lexi nga ta kanetiwa and then swi ku ri ku celebrate swinene, but me xi lexi a ni ta xi vula as Master T i ku a va lunghi kasi a ni twi ku okay, so like a va improve like ku streama online because swilo swi nga na mali not leswi swa ti-likes ta ka Facebook ti-platforms vo YouTube na Spotify to va ku ti na mali ku munhu va kha kuma na ti-views to vona ku kota ku ndla mali, so that's all I can see ku va nga celebrate swilo swo mi kuma ku a swi na vito a swi na value in a way because swi nga n'wi vuyerisa Hosingo Mr Post in overall. So a ku hi ka streamiwa ti compete ku streamiwa swi va kahle because loko very mi to zone wa very fans durante loko hi kha hi cheka ti online platforms la we can all see ku ri the past 2 years a swona ku Benny Mayengani i va a ri ku hluleni, so you see hi kha hi cheka hi le album ya Hosingo Mr Post ya last year loko hi cheka la the highest 305 views na nkarhi wa sweswi
project leyi compete na album leyi nga na timiliyoni timbirhi ta Benny Mayenga. So ni twa na ku swi na vumpfuni ta yena xikarhi ku ya celebrate swilo swa ka Facebook. A ku streamiwa me ni nga tsaka ku loko ti fa ti na ti compete hi ku streama online ya swi ti komba ku ya himpela ya ku biwini swinene. So yeah. Okay. Mara ta congratulations ku va kha a hlula ka Facebook. Hi nga swi vula tano. Yeah, continue man of war. Let's go. Hi ku tiva ku mpan'we hi madomu lapuna mi ta swi entertainer swa yena. Hi lava khatapile hi nga vavanuna. Yeah. Hi lava khatapile hi nga vavanuna. A entertain nonsense ya Benny. Vaseketeri va Mr Poster va entertain dodi ya Benny. A va entertain. Se van'we vaseketeri va Benny mina mi bita mi la ku vona ku Mr Post u endla yini mi la ku vona ku Mr Post u ri yini ku i posta yini ku ndlela yini mi tsumela kwale mfamo ku mfumo mi briketela mi ta hi ku tsuma swipuluna mkolo mbyana la ya ka posa la ku na vaseketeri hayi leswa group nyana ya madopla pona swa ku nwa ritshuri no mjeje mo favor be manto na ubendo wa ngwelo wo special no ka rin'wana na fantike virgin no ka rin'wana na street be a fantike virgin if ever na hi ti virgin fike njhani mara la mina ofo swa rhuketela loko swa rhuketela mi ta ni byela ni nga yi khata vhiti I don't know if swa rhuketela na but okay za nga teki na virgin Benny aloye wa n'we famba a rhwalela lo siyeriwa hi maceke lo siyeriwa a hi ali ku munhu i va na ex vanhu va va na doti ex mara loko munhu a zaku a phyandlasiwa nga ta beburiseriwa mavana we ku ni president ti vambavamba president seriwini lo seriwa swakudya swa maceke xifayitele khale Benny alon'we n'wena u mi byele swi vaseketeri va Benny van'we a mi na next a mi nge stream na ku streama Mr Post mi nge n'wi competisi na Benny mi nge competisi Mr Post na Benny vaseketeri va Mr Post va ti-data vaseketeri va Mr Post va tswatsi vanhu va ku vupfa miehleketweni i vanhu va ku streama vanhu va ku tiva timhaka ta vona to ta byela yini n'wina vaseketeri va Benny mi la ku kaneteni ka sweswi ma u swi voni ku ti-reaction Benny wa n'we yalowa wa president ya ku tsandzeka ku teka virgin tintombi ti tele i kha yi fefana hi ti-virgin ya fika hi huma hi ex ya hayi a swi twa venofo hambani na wu yi nghena ngopfu leya vavasati leyi hayi okay hayi menofo all I can say ku hayi hopefully ta fika hi vona Hosi Ngome Mr Post a streamela because ku ya hi mina sweswi ni twe na ku hi yona final showdown yo Hosi Ngome Mr Post etlisaka kota ku va a hlula because if o ka nga hluli hi ti-views ku nge he vi na competition swi fana na competition leya ya hlavu na DJ Gift mani a voni competition na loko swo ka ku vulavula hayi vo even though hlavu project hayi ri still tlhaya wena so mi kuma ku swi hetela swi ni twa ku nga ha na competition so competition a yi vi kona hikuva Hosi Ngome Mr Post va n'wi streamela a va n'wi streamile a va phoxi stream wa online umyele yena ku nghena ka ti-beef umyele huma ka ti-beef mara sweswi no mi byeriwa n'we loko president ya n'we ri president street ya ku tiya sweswi a ta a rhangeni hi ti-likes ti-views ti-shares ti-comment ka between ti-post letiya ta ya yena ya Mr Post ma ku ti-comparing ya Mr Post yi le henhla 22 hours 24 hours Benny alowa n'wena vo ma 2 days Mr Post a di beef ya yena ku di trenda Mr Post kumbe di tirha kahle ka album se n'we mi busy mi le competition ka vanhu unnecessary swipululo mikolombyana ku ri ku president ya n'we ya seriwa nsati ka vanhwanyana swinota swa ku saseka swa ka gaza swa ku yima mavele swo mpo nga ku ti-carrots a fika a tekela makwaya ya ku mbyana ya le ka maceke leyi se va hi maceke va n'we mi le ku n'wi peleka mako mape mi ta presa xexo n'wena yes man hayi sukusuka hayi menofo hayi ta album a ti streamiwa hi ta hi kha hi vona tinambara online hi xo xa best xexo ya hi leswo emda vhele khe hi hindza vhele hi ya ka kokwani Chauke leyi linkako
Gagash tanihileswi mi swi tivaka vhele like a swi vona ku already ku na moya wo karhi mi nga mi swi vona loko ti-video yin'wana vhele ni nga mi referisela yona ya last time ya xikhova ku ku na problem la mhayi kokwani cakuna hi swi confirmini hala ka site ra wena laha endzhaku of course loko yi poste picture leyi ya Benny Mayengani na Hosi Ngome Mr Boss leyi nga fanele loko guys va yisa lava gaza va yi khomini hi music kaneta hi ta va rhandza hi nkano leswi of course yi nga fika hi tsala swona kwalana and stuff like that so loko fika hi cheka ndzi ka ti-comments ku na comment yin'wana nga ku yi laveni la yi kona kun'wana la ni vhete ni swona ku hayi ku na nyimpi yikulu ku na nyimpi yikulu ti le holoveni na Gagash indirectly so hi fike hi vona Israel la va fika va kombisa ku swi fana na Gagash a nga khoma gaza a ri yexe kanetani loko mi kaneta so okay ho ni hlaya comment ya kokwani Chauke first and then ta hi ya mahlweni so hi fika hi vona kokwani Chauke la hi fika hi tsala hi ku swi tiva hi wena sweswo and i khome wena hayi gaza lo hayi hi leswi of course yi nga fika hi tsala swona kwala so guys swilo leswi swi simple ngopfu ka Master T vhele mi kuma ta analysis ta straight swinene swi clear ku na a problem between yona kokwani Chauke na Gagash na yo ku swi kahle a ya ha koti no swi hide because a swi nga bohi nhlamulo vona na comment ya kona yi na ti-likes ti nga yo va na 2 likes a yi nga na 1 like njhe loko ni yi vona at first hi nga wa yi na 1 na ku a ni nga ha bank screenshot and stuff like that so yale mhaka kona hayi problem yi kona a ti le ku kumanini tanihileswi mi swi vonaka kwala a ti le ku kumaneni at all se yi khale phela semanjheni ma swo ka ti xavelelani Gagash xi xavelela hala ka Hagiyazo kumbe xana vu dyela hala ku maybe a byi kona I guess hi ku Gagash la ku dyeliwa ku i kona swi ti komba na ku hala maybe a nga na vudyela hala ka kwani Chauke halawa swi ti kombe swi ndise xisweswo loko kha ni swi langutise ku hala ka Hagiyazo a nga hlwela no hlwelela ku ya a tlhela kombisa ku hayi a nga vuli yona Hagiyazo loko minkarhi leyi previously a kha chinga hi timhaka ta vudyela and stuff like that ya even then vhele se hi nghena ka Boy Sevenza loyi hi n'wi linkaka vhele hesitate na Benny Mayengani and Dr Joe Chirimani so hey ku na ti-video timbirhi ti nga ku trend ta Boy Sevenza swinene la a hi ti pfuleni hi twa ku i rini manjheni okay let's go loko hi tona tinghoma leti mi lava ku ti humesaka leti a tibi loko hi swo swinghomangoma leswi mi lava ku swi humesaka leswi a swi bi a mi swi twa n'wini a swi masteriwangi a swi groupiwangi kahle swa sound a swi bi a mi tsandzekile but hi mi byela ma ha sungula loko hi to tinghoma leti mi lava ku ti humesaka leti a tibi leti a yi lava ku mi byela ku leti aka ngove jije ku teni yi hiti yi yimeleli hi hiti ma boy zonde vota wona yi xikota xi endla loko okay obviously vula clip leyi ya murhangaphandla yi nga yi humesa vhele yeah so to be fair ku la ntiso I've been checking comments various comments ni tlhela ni cheka online even vo TikTok swi komba the track yi ri well received leswi nga ni hlamarisela because general loko Benny Mayengani a humesa swilo vanhu va swi nyaje ngopfu no vula ku general swa swi ndlise swi mi komba ku vanhu va ku swibi but this time around ku la ntiso hayi swi ti komba yi ri well received loko ni ta ku lula ntiso vhele emtani vhele tlhe hi hundza ya ka section ya Dr Joe Chirimani swi heleranga ku busy blind ka Boy Sevenza yi le ku trendeni swinene exi ni ngeteni mukhuhlwana he boy Joe Chirimani mi ri mi ta yi ba hiti mi ri na mfana loyi loko mi lava ku ba hiti mi nga ta ti-voice ta mfana loyi phela so ku la karhi Master T ku na track yo karhi yi nga ku teni vhele ku nga feature Dr Joe Chirimani hi Metro Beats hayi u ni yingiseri na track hi twala kahle I feel like Boy Sevenza o na jealous na yo artist musi wa sweswo nga twali manje yo artist na a swi twali swa yena I feel like as an artist loko se fiki jaja tin'wana i fiki i beti hit na wena man i ri artist i fiki ku swin'wana swa n'wana swibi na swa wena swi ka swi nga twali helo swo ku va ku ri jealous loko mi lava ku ba hiti mi nga ta ti-voice ta mfana loyi phela lava hi tlambi lava loyi a hi tlambi lava
phela vanhu n'wi va mi tshembile ku endla swilo swi endleka mara loko mi tatata ti-voice ta mfana loyi swi nge twali swa n'wina phe va fana lava maniga vo cina lava mi tshama vo xigaza u cina yingo yomba phaphaza la ndzhaku he bojo loko mi lava ku album ya n'wi yipha ma swi twa ni mi nga zi mi tatatata ti-voice ta vafana lava se swa miyimbele u nga swi ri kahle n'wi ma tatatata ti-voice ta vafana lava phela ti tlamba vo jume lembe ri nga hela pheve loko o nyika gaza mi tshama vo gaza yi cina be vafana va cini vo thamukeki mpfunca so Boy 7 artist mara tinsimu ta hi ku hala ti tiveka kona so Boy 7 man swin'wana sukela ni jealous man Cheers. Okay. But yona yi twala kahle swinene I have to agree it's good Boy 7 za yona jealous leswi loko ri amgeza msika brother loko na kula mina loko hi vona nhwanyana a kha rhandzana na munhu wa movha a hi ku i rhandzana na vakhalabye mara se na hina hi fikini se ha swi vona kwini a nga rhandzana na vakhalabye timovha vanhu khale va ri na tona hina ho va hava hi vusiwana yarra